Okay, mga adlaw kayo tanan. Ani na po ta sa akong paghandom sa kaagi sa akong inahan no. Niata sa akong channel. Ako nang gibuhat nga vlog parang mahandom na ko akong nanay. Diin ang iyang negosyo mao ni tabliya mga kaigsunan. Ako ni nauna-unaan nga content tungod kay nahinumdum ko niya. Oh, siya ang manghimuay og tabliya diri sa luon, ubayon o ilado ni siya tungod kay bisan asa ni siya sa luon maglakaw-lakaw aron mag-deal siyang tabliya. Bisan asa ang opisina ilado ni siya sa pagka mamaligya og tabliya mga kaigsuna no. Kini siya sa kada semana halos kada adlaw maghimo tungod kay daghang order. Ako gimaluya kay ako may tigpanit mga kaigsunan ko kay ako mi manduha ang naa sa balay kay ako tipo man kunya no kay ako may naminyo pero nagbuwag dayon nahimong ulitaw otro diya niya ko dugang panahon nya nakakita na pud ko kay kaduhang bathala ang katuloy ka upat joke lang kan ganang kita ko akong kalibin nga karong wahi nakabuwag lagi ko niya no pero dugay gyud namong katipo niya no ana sa balay no kami duha ingon man maabutan lang ni sa kong manghod bakasyon ingon man sa akong maigsuon uban maguwang diri gyud mo abot sa mua pero ang iyang tabliya wag gyud niya biyae no iya gyud nang di gyud na siya ang muangay ug mo tapon sa mga anak bisan na ani mga anak nga nangaminyo independent gyud siya nga pagkainahan ug kami duha kaya ako silbing nga ulitaw adtong panahon na kaya ko magtipo sa akong asawa kay buwag kami din na ako niya ug-lugay yun ang pagtipo ug dayon ni eskwela ko kay bata-bata man ko balik og eskwela sa UB ug nahuman ko pagka maestro pero ako katrabaho kay nalingaw po ko sa akong negosyo nga kudak-kudak no. Wala na ko makahuna-huna og ka-maestro mo kadali sa Cebu pero akong padayon kay magdako mas dako man akong income sa panguda kay sa maong private school no. So ako lang gi-focus ako ang panarbaho sa akong self employed no. Employed nga pagka mangkudaker o karon wala na pod mao ni among ang negosyo sa akong nanay o akong tabangan sa panahon nga bakante ko no. Kapoy gyud aning magpanit aning kuan aning tagsa-tagsaon ngayon ani no pagpanit sa kakao luya gud ko pero tungod kay maluoy ko sa akong inahan nga siya may mupanit unta galing kay akong tabangan aron mahuman dali nya ideal pag niya ipagaling pa o may gisunan mao gini ang negosyo wag siya mabiyaan ni kay makaginansya man pero sa iyang pagkatiguang na iabot yun siya pila ka tuig ini siyang serbisyong pangnabliya duay-dugay po pila ka tuig nga di kay mingon kag 20 kapin o 30 pa ba mao gini yang wag yun ibiyain niya kay mulag nakita niya nga maayo ang iyang kita aning negosyo ha kay sunon siya ginagmay lang pero naanad na siya ginagmay ang anad og ninagko pero mabuhi gyud wag yun maglisod no pero ang epekto gyud no na side effect yun sa iyang lawas katong ng laylay ang kamot tungod sa pagpanit tingali ug anang pagsangag init kaayo kay sa akong namatikdan ang nagahimo ini wa man maglisod ni mga una pa niya dire pero aw kadungan-dungan niya pero nangamatay kay bata-bata pa ang sakit mao lagi na maglaylay ang kamot tungod sa kainit sa pagsangag di nga ano ug pag-retire niya do na po siya gibinlan nga among silingan gitrain niya dire nga lagbisoy mao nay iyang kabilin nga iyang gihatagan sa maong abilidad mao na maayo ang kang bisoy ron nga dagan tungod kay maayo man guni mohimog tabliya kung inahan maayo manayming ba pagsangag nya hinlo sa no paghulma hinlo di pa nako nga wa man ako ni hulmaan ning ako karon walang ibutang kay gastuon man po ni mga kaigsuonan huwag yung may maglisod sa among pagtipo sa among akong inahan no kay naamo ko niya pirme kung may naniya kay na magkuya asawa sa panahon nga sa taas nga panahon karon naman ko nakakita og mga
kalibin sa paghapit-hapit na kong maguwang no kay lisod po katay kauban. Okay sa una na po ko'y anak na. O limbuwag ko niya pagkatiguang niya galisod na yung taon siya kay di naman siya kasangag yung sakit na yung bukton. Luoy no ang kaagi kaning akong paghimo ining vlog di kay ngon pagtudlo ninyo sa paghimo kundi naapod makatudlo po ko ninyo sa pilagis pagtan-aw ninyo ini pero ako yung isukip o ang akong purpose yun na nino nga mahimong mahandom na ako akong nanay aning trabaho panabliya kay dugay gyud siya na galing liman to siya na may amo ang galingan sa una pero di mi mugaling ini kay hago mo ninyo nani may tumakina to electric kay iguray ilaw nya adto mi sa basdako saksi ni hubad ang nagbijin didto mi magpagaling o kining amo ang ako karon na ni bag-o akong napalit sa Cebu kay among gastuon mao na ni managaling no ato ni ukay-ukayon mao toy kaagi sa inahan sa pagkatiguang niya galing kan mao na ni padung na ni hulmaon tumbalikan na akong inahan pagkatiguang niya wala na siya nag-inusara di ba gyud mo tipo og anak no kay gusto gyud niya nga siya independent gyud kay naanad mi sa una nga wag gyud mo tipo og anak ingon man siyang bana di siya moangay og naisamok ba gusto siya mag-inusara buli gyud siya buhol bisag toy mapatuon sa anak nga naampoy anak niya makabuhi na niya di man gyud moadto kay anhim gyud siya buhol magpakamatay siyang balay mao tos pagkatiguang niya luoy kayo no kay matanda lang namo kun may trabaho may di may busy ingon man na pagka down na gyud niya nga sakit na yang tiil ug kamot tungod sa yang trabaho tingali nga panabliya kay init maguna nya ikaduha pod tigong na siya 84 na yung edad dito sa DSWD kay ihang pangayoon ng ihang gisadsaad sa DSWD nga tagaan siya og pensyon social pensyon na unhan lang siya itong mga batan-on wa pa gyud siya gisadsaaran lang ingon man diaring amo ang barangay magpuli-puli lang og nay mga matay di kapuli ang dili ka uban sa panimalay mao na luoy gid ko to kaayo mao na nahitabo sa iyang pagka senior citizen wa gyud matagain namatay na lang 84 edad gilabay-labayan lang sa uban batan-on pa kaniya way mga sakit tungod kay unsa ug katupang taga region among gamiting mi natural daw kuno na sa LGU na ay mga pili-pili na kuan ako mga naagyo din na unsa man na akong basin pamulitika no ning anang uban no pili-pili man mao na yang nabanggit sa among meeting manghinahot nta ko nga mausab ng sistemaha diri mao nga nahadlok po kung magpimaninti na kay basin ako'y sunod 60 na po kung di ko matagaan anang pensyona kay murag naa na ra ba na matikdan po na ako ngayon ana po tingaling kahimtanga bitaw unta dili no ako na nang pasidaan nila ba kay nahitabo gyud sa among pamilya no dili gyud mi maapil perme nagkaigsunan og maayuda og maunsa ang tupong bag mga balay nahugmo pa ning balay sa kong tigulang kaning na akong nanay no timoy bitabliya na kaya na down gyud wa gyud tagayo kanang pahinabang katong housing katong gitawag og sa na habitat wa gyud pero katong uban nga way balay nga tarong murag kamalig sa ero ay nahatagan katong nanay nga tinuod nga balay wa gyud mao na nahitabo mao na murag wa na koy nagduda na ko ning mga sistemaha ba mao na murag di gyud kalikayan nga maglain akong ginawaan kung maghisgot nag ingon ana labi nag kanang pensyon sa kuan tungi matud pa sa tong nay taga region nga naagyo na kuno nang LGU pili-pili no ligi na kay dinhila sa luon naapon na sa ubang kalungsuran ingon ana gyud kuno mao diba sige lang naman na-recorded man ako yung istorya kailangan salamat o kini mauna ni tabliya balik sa tabliya no kay sa kong nanay maning istorya sa tabliya na punta mauna ni ang takong tabliya makadagino ta og kitay mohimo sa ato ang kaugalingon di ta mamalit kay og mamalit wa kani wala hulmaa kay naguba nawa ang hulmaan sa akong inahan ako lang gibutang-butang niya musinaw ang gyapon ako lang nang gimanabana kay panahon sa mauga na mo na idunod sa inon ani ani mag-init ta og tubig mo na ni akong hinimo kana akong gibutang gatas ang kuan kanang baso ana nay gatas na pang resulta na dili na yung brown mahimo nang puti-puti gamay tanawa tay balhin no makit tanawa nyo
puti na siya di gyud ingog